Ngiyabonga bandala uNkulunkulu inkosi zibusisa. Singaphethelweni umhlangano wesikhumbuzo sikaBabathunga noMakhosazana. Yesinye isikhathi noma ngolunye usuku ngisenelisiwe. Ufika ubaba thizini waba namadodana akhe amabili. Awakhulumi. Walethela ubani phela akhuluma sengiyabuza ke Ntawu kwenzakalani uthi lo baba cha labantwana babe kade bekhuluma ngithi mina wase wenze nje kwenzakalani ke phela kade bekhuluma uthi basebevale ukukhuluma bathe mase bevalekile ukukhuluma ngase ngibaletha kwabo wakho uthi ngola Makhosazana ithi mina wasenzani ubaba uthi wangibusela uVaselina wasethi ngoba khothise ekseni emintambama wasuwenza lokho uthi ngase ngikwenza lokho wakhotha ekseni emini ntambama zonke izinsuku ekseni emini ntambama wahamba insukwana base kuvuleka ukukhuluma base bekhuluma nabantwana. Ngithi pho manje usubaletsheleni ke namhlanje uthi lo baba ngibalethe ngoba abasakhuluma futhi ithi mina ngithi ubaba wambona wawenzela uVaselina bakhuluma abantwana bakho wasiyekela nipho ukhetha inkosi uthi baba icala lami labalinye ngayibona imisebenzi yokababa wakho kodwa avumanga ngumlandele ngoba nginesikhundla sami esontweni enzula aphindele esontweni enzula yona ngithi mina waphindela ebumnyameni usubonela ukhanya ngithi mina nami sengizokubusisela lo Vaselina wodwa ngoba wavumela inhliziyo ngizobusela Vaselina wabuka ikhothisa ingane kusele lentambama kodwa wavumela inhliziyo wena kulahle usubonela ukhanya ukube waqhubeka nokulandela ubaba ngaba ulokuza la ngambusela uVaselina wasehamba akaphindanga wabuya ngiyacabanga ukuthi engaphindanga wabuya zaphinde zakhuluma ingane Kosi kusizini kuzwile. Baba, namhla Nkosi ngiyabonga ongivumele Lo la makadle saswe sifika la ngo-1979 July 1 sifika ngenyanga yezulu imgidi yayilapha ngezansi isikole singabikho ashintsha ibhanki inyanga yezulu wathi othingweni selihleli ibandla selandile njengobalanda nje ngase ngithinta umfundisi ongasekho emhlabeni ngobezulu
ake mfundisi sahambe silapha emgidini ngathi lo muntu ogcina usiyasiphi isigubhu lesiya noma lesi singapha kodwa manje olale sebeyaphambana bandla landile sahamba nomfundisi saya baba uthi baba sitawu sesisincane lapha ngezansi olale bayaphambana manje siyacela inkosi yamakhosi yazi one day lapha nisaswele emaqadini bisicela enkosini yesizwe eyayikhona iqadi uthi cela ukususa igawe ezansi ikhuphule kwenziwa one day thingo lacela nkosi yamaqadi kodwa ngeyinsuku nkosi uthingo yakhuphuka yaya phezulu lapha emathankini lasekhona isigcawu zintombi zentethelele kunomdoro lapho ongala ingazikabiko zasendleni lapha wayithatha igcawu ezansi wasalapha phezulu uthingo njengamanje ayisekho la zikhona ngoba ibandla liyathuthuka lidynamic alimile endawoni Nkosi usemzweni Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi yamaNazaretha ngizocela Nkosi ube ngakimi ngingumntwana omncane kakhulu njengomntwana ozelwe ngesikhathi sakhe ngicela Nkosi yamaNazaretha ngengoma ka152 uthe ivesi ayibeyinye Nkosi yamaNazaretha Sibonile inka Yesu yake ise ungazibheki engiza nazo kepha umsebenzi wezandla zakho wangidala ngakabi khona sebilini zabazali bami wangazi ukuthi ngizoba elinye lamathuluzo akho ngiyabonga mntungu wasezweni ngiyabonga Nhlanzi ngiyabonga amashiya amahle ngibonga ukukulandela kancane kuleli ivangeli kulombuso wasezweni igama lenkosi alibonge Nkosi uyimangalisile inhliziyo yami phezu kwentaba yomhlangano uma uthi umuntu ofisa ukuhamba nawe nakule ndlela yakho yasezweni awube umuntu obekezelayo awube umuntu onenhliziyo emnene awube umuntu onenhliziyo efana neyakho ngiyacela Nhlanzi ungiphe inhliziyo efana neyakho ungiphe nenhliziyo yothingo lwamakhosazana luthi mina maNazaretha njengoba ngiphambi kwenu uNkulunkulu wangipha inhliziyo emhlophe efana nogesi ayibonge inkosi sengathi ke Nkosi kwangisiza uma ngikulandele ngabe sengibona inyama ufana bese ngicabanga ukuthi
ufana nabantu basemhlabeni wena wehlukile. Ayibonge inkosi. Busuthatha incwadi wathi Manazarethe awungabi mhlophe iNazarethe. Wathi awube mhlophe inhliziyo. Sibonile inkanyezi yakhe. Ayise Nazarethe phezu kwentaba mhlangano yasambuleka indaba esezwini likaThixo encwadini kaJohanisi isahluko sesihlanu evesini ka-8 ithi abusisiwe abanenhliziyo emhlophe ngoba bazambona uThixo. Ayibonge inkosi yamaNazaretha. Nkosi yamakhosi, uThixo lwamakhosazana ngingomunye okwasondela eduze kwalo walandela ngambona umSamariya, ayibona ingilozi esilandele yaze yangena eJerusalema ebizwa namhlanje ebizwa kuthiwa ubuhle bokuphakama. Ayibonge igama lenkosi. Yayingena into kaMayekisa icashile yayifika ihlale laphaya ngenhla kwakusena nomhlanga laphaya isha uqalo laphaya ihlala ithulithithu ingungani wemfuyo. Ayibonge inkosi. Ithi mfundisi wenkosi, hawu bantwana bakaNkulunkulu, awusize inkosi ukufake inhliziyo yoThixo enhlizweni zethu ukuze sibe nomehluko ezweni ukuthi sihamba noNkulunkulu emhlabeni. Ayibonge inkosi. Ngisuphekile ngeminyaka ngandiswa ibandla likababa Masango eSt John's Apostolic Faith Mission phansi kaArchbishop Caiphas Madwe la kwaMasha. Useyangikhipha-ke nonkosikazi wami Mamsomi uthi asambe siyoshumayela kwela kwaZulu elena kwebenkosini ugqoke insimbi. Safika lapho sashuma niyabusa maNazaretha, niyabusa kuleli bandla. Mina ngafika nomkami Mamsomi nengane ezincane kwathiwa siyomemeza izwi likaNkulunkulu. Nina ngikhethwa ibandla, ngifica ibandla uphombela esenicalele bese niba ngabagcotha phakathi kwabo. Thina ibandla liphuma emahlombe lithi sitatalaze indaba singenalutho. Yahamba iminyaka yabhoka injalo ngilapha lakhula ibandla lancamukana phakathi. Laba bantu ade sibagqoma noMamsomi basibona sesizilwane bangena phakathi kwethu kwangezwana. Ngihamba ngayiJudiya ngayobikela umnikazi, ngathi baba ngumfundisi waseSt John, ngathi kwethu inhlupheko yamangalisa angazobenze njani. Ngathi inkosi la izweni laseshora bahweba ngey'moba, nginikwa indawo yesiza kuphela manje siza ngeke ngisidle inkosi, ingane ziyakhula angazi ngizoyinikani. Awu wathi umSamariya olungileyo wathi baba umfundisi, kanti wena wakuliphi izwe? Ngathi baba ngiwasemaqadini enkosini uMdo. Wathi hawu kanti wakithi? Wathi uphindele ekhaya. Ngithi baba awasekho amandla, ngangumsebenzi okwaloliwe. Ngathi mama lolu bizo lokushumayela izwi likaNkulunkulu kwaphela konke sengaze ngaqephula nebhuku laseBaptist.
sike sambona uNkulunkulu olungileyo, sike sambona uNkulunkulu olungileyo emhlabeni. Angani noma ngiyisikile niphethile. Ayibonge inkosi. Wathi mfundisi kwenze njani? Ngathi baba ngazi ngize kuwe njengomthetheleli wezono, njengomnikazi weinto zonke. Wathi zoba nayo imali kadizini. Ngathi baba akukho lutho. Nalabantu engibaphethe babenikela basukuma namashuku. Athi ngicela ingilosi ekaba uMasaki hawe manje siyodlani makunje. Niyabusa maNazaretha. Asifanele ngabe siyamhlupha uShebe ngendlela asibusisa ngayo. Ayibonge inkosi. Uhamba evangeli ngimqala la kuleli bandla. Akaze ngimnikwe la. Akulezi inyanga ngiboshiwe ngaze ngamkhumbula uhamba evangeli. Uhamba evangeli madoda. Ngomgcinani. Ngiyabonga Nkosi yamaNazaretha ngoba unothando. Awufani nje nami. Ayibonge inkosi. Wayesethi uNkulunkulu othanda abantu. Ingilosi enhle. Yathi yathi amhlale ngale madokotweni. Ngathi kaze ngizohlala emadokotweni ngidla ubaba yini. Ngahlala emadokotweni lokhu ngiyovela. Akhipha ingane ngithumela ingane athi ubaba hayi ngifundisa abanye imtshele bakhosazana ukuthi ngiyazi naye. Waze wafika isabatha. Kanti ufuna ukungihlabeza ngenkonzo ngingumfundisi wasenkonzweni ngigqoke ingubo enemthetho. Enomthetho ayibonge inkosi. Angilapha. Wayesethi ngizocela umshumayeli uShozi akuthathe ngengudla ayobeka ezweni lakithi eMaqadini. Wathi ngizosebenza nawe. Athi ngawukanti unjani uNkulunkulu? Nenyanga ezulu ngathi ngiyobika kuyona yathi wena umfundisi wami ngizosebenza nawe. Nothiko lamakhosazana balungekho phambi kwami ngaleso sikhathi kodwa athi ngizosebenza nawe. Ayibonge inkosi. Nkosi yamaNazaretha angidli ithuba. Leli thuba osinika lona livela kancane. Manje manje usinikile ngathi umuntu angaqiniqinisa kuleyo ndawo. Igama lenkosi alibonga. Ngibeka baba umsebenzi onginikeze wona wokubasopa abantwana bakho entanda kuze kuyofika emndeni. Ngibone benza umhlolo ngesikhathi uSemawothi. Bathenga inkomo esimangaliso, bathenga imbuzi esimangaliso, bathenga ubumaya osimangaliso, bathwala abakhokheli nabashumayeli. Ngibacelela isibusiso uNkulunkulu omhlose ephambili uzongikhumbula abantu abami nabazukulu. Ngiyahambi ngedwa kule ndawo ngihambe nayo inkosi yamakhosi. Inkosi ubusise sesikuzile. Amen. Ngiphe baba ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha ngiyazizwe. Nkosi yamakhosi nami ngithi angiguqe umfundisi uMavuso eMpumalanga. Amen. uNkulunkulu omhle wasezulwini silibonile uthingo lwamakhosazana. Siyibonile imisebenzi emihle ayenzile. Namhlanje siyakholwa ukuthi imisebenzi emihle uyayenza. Amen. Ngelinye ilanga inkosi uthingo lwamakhosazana ezweni lakithi kufika insizwa
iqhamuka ezweni laseDondoni. Iyafika le ndoda ingithola ngisesiguqweni. Lapha inkosi uThingo eyase isinika igama khona yathi kusePhakamani ami. Uma ifika lensizwa iyagula lensizwa. Yagula lensizwa ifike ithi ke ithe mayilele ebusuku yasibona inkosi uThingo lamakhosazana. Yayisithi ke inkosi hamba mntanami uye eEmelo. Uyothi mawufika khona ubusufuna umgwaqo obheka ngasePietertief. Wathi khona lapho iThempeli iPhakamani. Nempela le ndoda yahamba ibuza ithi noma ehla emarenkini ibuze bayilayela yazi yafika kule ndawo. Yafika ke ngikona le ndoda igula kakhulu. Inyawo zayo zivuvuka zibe namadengele. Uma ifika le ndoda ithi la ngithunyelwe inkosi. Ithi lo muntu ofike kimi uthe uyinkosi uThingo lamakhosazana. Wathi angize la. Wathi ngizophila uma sengila kuleli thempeli. Wathi heqe uvalo kancane. Sabuye saqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu wenkonzo. Sase sithathela isiguqo lesizwe. Sakhuleka sambiza uNkulunkulu ophambi kwethu namhlanje uThingo lamakhosazana lisekhona amen. Sayibiza inkosi sayimemeza ngendlela zonke yaphila lensizwa ngegama lenkosi uThingo lamakhosazana amen. Nkosi yobusiseni kuzwile. Bayithandayo anohlala kahle madoda ibani mazile Kosi amakhosi lona uguqe lapha umfundisi uMdletshe lapha kwaMashu evuka nathi amen. Uthi baba befundisa libe lodwa. Ngizocela ba ngikhuluma emsebenzi yenkosi enkulu uthi ngolenkosazana. Ngo-98 inkosi ngikade ngilapha ekhaya kuJulayi. Ma usuvala uJulayi sengiphinda-ke emsebenzini ngiyosebenza. Uthe u-Agasti uphakathi wangena ucingo ngilapha emsebenzini. Lutho ucingo ngibangela uMdletshe ufuna uzwana. Yebo mbangela. Ithi inkosi phuthuma ufike kuyona ebuhleni. Ngaleso sikhathi kwakuliwa kakhulu emhlabeni kulezinto zepolitiki eManazaretha. Uma ngifike enkosini eManazaretha usiyangiphelezela uzwana siza naye. Sesithi masiphambi kwenkosi sisiyabanga nozwana. Ubaba uyakhuluma isiZulu utola isiZulu azethaleni. Ngithi mina hawu uzwana. Watola isiZulu nesiZulu ingani ubaba ukhuluma nami nje. Watolika wena manje. Uthi ke inkosi yaManazaretha ngibangela uMdletshe. Ngithi baba uthi ngesonto elizayo ngolwesithathu ngizofika lapha kwaMashu ngizobona indawo yami lena enginikezwe ikhansela uDube ofese sikhumbuza khona. Uthi ehamba utshela amabandla kwaMashu nabefundisi bengilungisele. Ningilungisele ngiyeza. Athi amen ngase ngiphuma ngihamba. Ngase ngibuyela uMdunge kwaMashu umfundisi engangena uCiliza lezo khathi. Uthi kuCiliza ngoma nizokwenza njani? Ngithi mina phela izwi lenkosi kalibuyele emuva lambatha. Ngoba sethi angitshela ukuthi uyeza njengolwesikhathi oluzakho.
wonke umuntu akasukume manje ebhukule ngoba uThixo uyeza phakathi kwethu. Ngase sengiyena amanazana ngase ngiyeThekwini e-12 floor lapha e-commercial. Office likaNgqongqoshe wayephetheza umgwaqo osigaba Ndebele. Manje ngena khona ngithi Ndebele. Uyasabela. Ngithi uyabona ukuthi kuyaliwa ANC nenkatha lapha abayalwa ababulalana. Ngithi ke uNkulunkulu uzabamasho. Lapha eNdosepoli esikhumbuzweni. Ngithi uzakhona ngolwesithathu emzakho. Asangeni na uyobika lenkinga lena nikumethe lena yoba nibulalane nodwa ningabantu omnyama nomnyama. Uthi usho njalo ukuthi uShemu uzoyiqeda lento. Ngathi uShemu uzoyiqeda lento. Yazi ngangikhoshile abantwana benkosi, ngikhoshile ngoNkulunkulu wami ngoba namanje ngikhoshile ngonyasi kayibonke inkosi. Engikhoshile bafana. Engikhoshile ngonyasi bafana bakithi. Yazi ngihamba la egcekeni noma ngihambe ngibhaqela eThekwini ngize ngibona kahle yakhosha le ndoda. Ngoba nginoNkulunkulu enginaye emhlabeni ayibonke inkosi. Uthi yema uthi kuNdebele mangifika kuye uthi uzoyiqeda lento. Ngithi uzokuqeda wonke lo msindo lo. Nalabo nogada labo abagada abangaphezu kweshumi bazophela. Uzogada umuntu oyedwa. Wayesathi kwenziwa njani uma kuyokushaya? Ngase ngithi ke mina ngolosithathu ekuseni wena gibela ufike ePholi ngizokulanda khona ube sefikile uNkulunkulu. Yaphela sasimlanda. Ekhaya bekukhona umkhubo ukhona. Uthi uma ufika lesikole usiphase komunye umfundisi ungasasisa wena baba. Kade kukhona intembu ngoba kukhona umaphasa lapha engayiphasi khona. Ayike mayisafika Ndebele sengiyela abefundisi kabakhulu befundisi. Nangu uNgqongqoshe ozokwazi usefikile uya kuNkulunkulu. Sebethi ke somphelezela ozake na ube khona. Ase basemsileni mina basimkakabe emphelezela. Uma fika kuNdebele baba uthi Shembe izwe lonke liyalwa babulalana abantu. Ithi inkosi awume kancane. Impilo ebona ikhona emhlabeni ise office lakho. Uthi office lakhe nalomsindo khona. Uma wena uthanda thatha abafundisi othandaza office lakho uphele umsindo. uNkulunkulu manje. Kusuka lapho kwabe sekwakhiwa inkonzo. Okwakhiwa inkonzo yodala ukuthula yabaseKingsburg. Akhumbula umdluli oshozi lokho. Yona inkonzo yenziwa uphela umsindo, uphela nezimpi eThekwini egama lenkosi uThixo ayibonke inkosi. Amen. Nkosi uselizweni. Siyazidinga Yesu umonga athina babeziwe pesa sabela asemonge otomisela amagabongwe Manazaretha amahle enkosini ngiyiphakama nokubingelela ihamende yonke ingcwele egameni elihle lenkosi yamaNazaretha unyazi amen. Cha ngiyangumntwana nami ngithi angene nginovalo ke bakhona obaba ngiyababona kodwa ngitheke ngiyibabaze le ndaba ngoba kukhulunywa ngothiko lamakhosazana ebongosi. uNkulunkulu wena ethanda bonke abantu. Manazaretha ngenye imini inkosi yamaNazaretha umfundisi uMncwabe okhulumayo wasemzumbe ayibonkosi. Ngenye imini bantwana benkosi khona isikhathi sake safika sabanzima lapha khona uthiko lamakhosazane lalizoya eMlazi. Kwaku obaba ababephethe umuzi bebheka umuzi kuleso sikhathi
ngesikhathi babesamile kusathiwa ke bathi ukuhlala emakhaya bame mbijana. Kanti qondana nesikhathi lapho inkosi izophuma iye eMlazi kuzongena umhlangano kaMasha. Kwalungiswa lathi isonto liqalwa nje isonto indaba yaphuma emaphepheni kwathiwa uShembe uzoya eMlazi, kodwa khona abathi bazoke babona ukuthi uzongena kanjani eMlazi bengekho bona. Phela babemisiwe uma ezoqhubeka ezimlazi kuzochitheka igazi. Le ndaba sathi masithola awu kwenzakalani, sigijima ngetimela siyamemeza etimeleni sithi uNkulunkulu uyeza, ngesonto uNkulunkulu uyangena. Bantwana benkosi, athi ngithi ngiyabheka kuleso sikhathi uNkulunkulu simlindele ezofika eMlazi. Ngathola ukuthi hayi konakele kakhulu manje. Bonke abafowethu babuza umuzi ukuthi uma uNkulunkulu ezofika eMlazi uzomukela ubani, ngoba ufuna amukele obaba. Asengithinta abafowethu esasinabo evangelini. Abafowethu ngabona ukuthi hayi zonke zinovalo isizwe. Athola insizwa kaMjado, mfomjado. Ngathi umjado. Ngathi uNkulunkulu ufanele ngene uthini wena? Wathi hayi uzongena, ngathi mina uzongena, wathi uzongena. Ngathi asambe sebuhleni. Safika lebuhleni bantwana benkosi. Ngoba sasabisiwe ikhulu. Safika lebuhleni. Sangongoza kunami umvangeli. Umdluli. Sikaya ukukhuluma indaba ukuthi uNkulunkulu akeze eMlazi. Wathi umvangeli wathi wathi kukhulu kakhulu. uNkulunkulu lithi uzoza nje eMlazi ngoba kuthiwa uzochitheka igazi. Sathi cha mvangeli, sithi thina uNkulunkulu akeze eMlazi. Wathi cha hayi ngangami. Yahambe yobikwa ngaphakathi indaba inkosi. Yathi inkosi akuthatha udaba lokukhulunywa noma. Lamba la ukhulunywa ngaphakathi koma. Oma balithatha balikhome emakhosazaneni. Bathi akukhuluma amakhosazana. Sahlala bashawutha ebusuku sihleli kukhulunywa indaba. Umbuzo uthi uma ubaba eyeMlazi njengoba kuthiwa uzochitheka igazi, elikabani igazi lizochitheka? Khuluma ngabavangeli. Sayibophezela nomfomjado sathi uma kuthiwa uzochitheka igazi, yonke lechitheke lethu qala phambi kokuba echitheke leli abakhuluma ngalo, kodwa kuyochitheke lethu qala. Kwathiwa sithathe isifungo. Kwathi zonke izintaka zomthetho, amaphoyisa onke abaseMlazi abaseThekwini kwabakhuluma indaba eyodwa ukuthi ubabuzwe eMlazi kodwa akuphephile eMlazi. Kwavunyelwana kwathiwa ubaba kaMlazi abaqaphe kwathiwa bazobe bekhona. Wangena ubaba eMlazi, wangena bengekho obaba, wangena wamukelwa yithi njengabavangeli. Sithi uNkulunkulu akangene eMlazi ezokwenza umsebenzi wakhe ayibonkosi. Yahlupheka inkosi yezulu nomhlaba abafowethu. Ngabe nothando lwethu konke izithatha usivale ngaphambili. Naba bekade bebalekile bosa kwethu, ababekade bengekho bathi masebebona ukuthi sekuhle uNkulunkulu sefikile baqala basondela kancane. Ngoba besaba amanye amadoda besaba ukufa. Kanti ukufa bafowethu kuyofika nje noma ngabe uhlobo lomuntu. Mase kufikile ukufa kuyofika. Kodwa ngalo Shembe wathi mangena uNkulunkulu emzini waseMlazi nalomini kwenzeka imanga abantwana benkosi akabonga Shembe. Hayi khula mfoka Mdluli. Umsebenzi siubonile mfana kithi yokubukhona nje. Ubile mfowethu negalelo silibonile. uNkulunkulu akuvikela ukukhulisa chithi achoboze izitha zakho mfowethu. Wengeke sangena uNkulunkulu kube mfowethu nawe wasilahla. Kodwa ngoba waba nothando siseseza mfowethu seyiguduza yonke leminyango kwaze kwafika isivumelwana uNkulunkulu wangena emzini waseMlazi zenzeke imanga
mawuqeda umthandazo abantu sekufanele bayozibika uNkulunkulu. Abantu uyabona-ke kuyaphinjelwana-ke kuyaphushwana. Kodwa uNkulunkulu ngokunomusa wade hlezi lapha ebabuka abantu olayini bonke beza kuye. Kwakhona umntwana owakade egula esuka kayefu lo mntwana esagula isikhathi eside, abazali bakhe bekhonza enkonzweni zabo. Insizwa ishumele etimeleni zinezishilo nje zithi akuthathwe lo mntwana yisosheme. Abazali bakhe lo mntwana bebona ukuthi mangase lo mntwana yisosheme ushembe bazomiswa enkonzweni zabo. Umntwana wayizwa nje indaba wathi ushembe uyeza uzongena, ushembe uzongena. Wathi lo mntwana ngiyafuna ukuya shembe. Zafika insuku. Kwathi ngeSabatha ushembe ezongena ngesonto. Kwathi ngeSabatha uzolala kuvukiwe khona. Uyabuza lo mntwana ubuza uma wakhe. Wesehlalelele nje ubhatha. Uyabuza mama. Sizoya shembe. Uthi uma wakhe ekhuluma nalo mntwana. Uthi hayi mina nginendlela ngazi phela. Wena ufuna ukuya shemba ngazohanjiswa ubani. Wathula lo mntwana. Kanti unina wayekade evumile eqaleni ukuthi uzomisa. Uzoba khona. Mase lifika usuku kwasiyashintshile. Wahlala lo mntwana wangadli usuku lonke. LwangeSabatha unina uthi akazi ukuthi uzohamba nobani kusasa. Wathandaza lo mntwana ekhuluma noNkulunkulu wakhe. Athi awukodwa sheme nawe ngabe suyangilahla. Ngiyathanda ukuza kuwe. Wahlala lo mntwana lishona ilanga kwathi lishona ilanga udade wabo owayekade ezwa amaNazaretha ekhuluma esitimeleni. Kade emsebenzini uzothi meqela avele bamdedele aofe. Angasebenzi ngesonto. Wathi emsebenzini udade wabo wabethi siyahamba sasa, siyahamba siya eTesi enkosini yamaNazaretha. Wathi lo munye awusisi uzomthatha na? Wathi ngizomthatha siyahamba nawe. Bavukisela bahamba wabegqoka ungabona bekhaya bakhwashazela ebheke enkonzweni yakhe phela. Basuka laba bahamba. Makufika lapha eTesi sekumisola yini kahle abantu ukuthi abantu ababambola yini. Inkosi yamaNazaretha yathi mayibabuka nje abantu bonke beze kuyona. Yesibakhafula ngomoya wasezulwini ayibongosi. Wabonakala lo mntwana lapho wayekhona waphaka amahogonyuluka mabende waphalaza waphuma inyoka yaphuma iphini inyoka yagijima phakathi kwabantu. Sikhuluma ngoThixo maNazaretha. Yagijima phakathi kwabantu, abantu basangana bonke besaba inyoka. Kanti sekulashwa kwalo mntwana lento emgulisayo nemhluphayo wayikhipha ushembe, wayikhipha ngomoya omuhle wasezulwini ayibongosi. Sikhuluma ngoThixo bangcwele. Ukuthi uThixo lulandelwa izinkumbi zabantu emzilo oyingcwele wasebuhleni njengoba namhlanje kusenje. Siyabona namhlanje. Yini uThixo lolu? Olenza le msebenzi emngaka. Lona lishilo uThixo lihlele esihlalweni. Lithi baningi bayeza. Iyake le msebenzi bangasibabazi abantwana bahle basezulwini. Ukuthi usefikile olandela izizwe, mabazeli madoda ezwe lakithi, nimabaze ntombi zezwe lakithi, nimabaze makhosikazi ezwe lakithi, ngoba sefikile umnikazi wento zonke. Inkosi umsebenzini. Gonga nguye yes
Baba Nkosi yamakhosi yasiphezulu sibonga ithuba shebonga nguye osiphala wona senkosi enkulu uThixo labakhosazana ngomunye unyaka yayisethwalume emzini omdala wakuthiwa iThembezinhle lapho ngabona kubekwa amatende amhlophe ngaphandle komuzi la kusinwa khona esigcawini okwathi ngelinye ilanga sase siyabizwa izilamazwi nobaba babekhona wabuza umdala wethu ukuthi la matenda lapha ngaphandle awobani baphendula ubaba bathi baba kunezivakashi ezivela phesheya kweyilwandle laba babizwa ngokuthi amanigro ngathi noma ngibiza kahle ngibezwa ngathi lo gama lungana wasebuza ngangikhona wathi konje emzini yenu uma kufika inhlobo zenu nizakhela ngaphandle komuzi na waba buhlungwana kanti kufika indaba enkulu uNkulunkulu ayezozikhombisa khona ukuthi ushebe uNkulunkulu vele ezulwini qobo lwakhe ngizonqamula wadlula-ke lapho bantwana benkosi ngababona abantu abamnyama bevela phesheya kolwandle bafike bakhuluma noMesiya engcwele uThixo lamakhosazana bathi inkosi yamakhosi siphuma phesheya sizela eSouth Africa sasibaningi kakhulu sicela ukubuyela la eSouth Africa ezweni esaqhamuka kulo ithi njonjomusa cha ningabuyi phesheya ngoba senibaningi kodwa thina boshembe sizokwenza ukuba leli izwe libuse liphathwe yini nina ngabantu abamnyama mabonga ushembe ngiyakhumbula nje ngesabatha noma kwakuyisonto umdala wethu ke bathela ngenyongo ngezinyongo ezulwini mabonga uNkulunkulu ebathela ngezinyongo zezikomo nangeyimbuzi ethempeleni mabonga uNkulunkulu uthi umdala wethu kokhona phambi kwethu elele eNazaretha indaba enkulu isebuhleni bamaNazaretha uthi njengamanje ngiyanikhoba njengoba ngimthela ngenyongo anizobuya ngizolenza ukuba niphathe lalizwe labelungu eNgilandi wabagoba ngayibona indoda enkulu lapha amaNazaretha zikhona nazentsizwa futhi angizokhuluma ngazo-ke ngoba indaba yazo sezayithatha indlela yazo zalapho zasebenzela khona kodwa indaba engikhuluma ngayo ushembe uNkulunkulu qobo lwakhe wadala izulu nomhlaba nento zonke ngisheshisa zawena lezi nsizwa akuphelanga mnyaka mkakhe ngezathiwa Abhama waphakathi Abhama umsebenzi oThixo lonkosazana baba uNkulunkulu baba ngengande kakhulu letha ngicebise isitembu nami ngilobela igama inkosi kusiselizwi baba ngiyabonga uNkulunkulu wasebuhleni ngalikhetha unyazo lwezulu ngikhumbula iqala lishisa lenkosi uThixo nembangi yakhe lwabiza uThixo kumasoli Grove eThekwini lwafike langena lahlala wathola kathi imbangi yayo lo ayakafiki neyayihamba nabo bengamashoshozela ayo kwasethiwa ngiphuthume ngiyothenga iphepha Afrika iSowetan iCitizen wangibhalela kanjani uNkulunkulu angigqoke kahle nje naye ngangihamba nabo babegqoke kahle kodwa uNkulunkulu wayegqoke kahle ukwehlula ngabuya nephepha ngalibeka uNkulunkulu wase ngiyabonga mfana
Nkosibusisi athi baba sase ngihlala kwena ngihlezi nawe ufakazi wale ndaba la endlini engizamazi ophilayo uhlabisa kuphela umfundisi la ngiqonde khona ngiqonde ukuthi baningi abantu abayenza ushebe ngathi bayamthanda kodwa bebeke izinyoka yangena imbanga kuyehlala wathatha iphepha oliphosa lapha ke left walithi chipa wathi lapho wathi thwi njengomhlasimanga olukhumbula uhlabisa nomdlulu ngibona kuphela ngibabona sasinabo endlini esasivalele yona kwi-waiting room wafothe mfowethu sathuka soma kunangu babe uxhawula umuntu esize ngaye wafothe mfowethu njani angisakwazi mfowetheke mfowethu mkhona wakhona mfowethu uyabona sikuphi wathi lo impela mfowethu ngiyabona ubani osidekela wathi umfowabo kababa nami ngangazi wathi mfowethu ubaba wakhe ajabula mangibekela wathi cha ubaba wami ajabula mangibekela wathi cha wathi mfowethu angazi obana basibekela amakhola bathatha mina nawe ukuthi singangenelani la kwashakazela inyembezi embangini kababa yakhipha idhu zaqatha esisula yasekulungile mfowethu ngizozwa ngawo ukuthi akukho engizokusho mina angazi lutho angazi ngene enkantolo wakhuluma wachitha ngendlini Nazareth ngakani ngomkhona into esila lokufanele sivume thina esalalela izwi okwangesilona sangaya emlindelweni wenkosi noma ngakholwa kangakanani kodwa uma ukuthi ngangila idodwe ngilalela izwi lesitha sonyazi ngangaya emlindelweni kafuna nginyazi lezulu mdedelele bakhawula endlini baqeda wangena wathi wakhulukhuluma nabo wathi loyisi wathi hayi umfowethu angikwazi ukuba umfowethu wathi wasehla umfowethu babambana ngezandla wangena umkhulu osexakaza wabadabula hey wangena phakathi kwabo wahamba phakathi kwabo wafika enzansi avele uNkulunkulu endifinele wawakhipha wonke amaphekulo wabeka ubani ukunaka Mawakhuluma into oyivele indaba kweqiniso wasawa ifoto lakhomba ukuthi abahamba nenkosi uThixo obani wabomvangeli uhlabisa nangu uphethe lelo foto usomfundisi namhlanje wabomvangeli ungubane wasephakameni uphethe lelo foto wayimi ngokuthuli ngemumva egcineni lezathi wakushutha la vele into esitha wakhipha umlando la ufunayo wase kuthi abefundisi bonke siphume nabo la ehleli baqhitsha lapho isithini sikaBaba phela futhi ufike ubuhlungu wenzeke baba ngoba abanye bezwa ngendaba ngolo usuku lelo foto zalivala izitha zathi ngaphinde kudayisela egcekeni ngoba yabona ngathi ubani ababehamba nobaba ubani ababehamba nesitha sikababa abasikhandile saba yisitha kade kumfowabo omdala bethembene ngolo usuku saphuma empande kwafika umyala lapho ekhoneni imkhuzo ethu ekhoneni lomkhuzo nomgwaqo ubheke ibhanganoma ephuzenele wangena inkonzo kwanaye nyasha inkonzo waphuma wabonana nalomlungu baxhawulana bamozelelana wabonga baba umlungu waphuma zangethwi iba ngoba zibheke emthebheni ikhonvoyi le yayisahamba ndawonye
zaza zalimoto ukuthi le ilandela le ilandela le ilandela le ilandela le. Abefundisi baleli bana babesagibela iventure eyishalo wakithi inenqola inetrailer yokulashikwa amazaba. Wathi kona la ngibheke emganweni emibili ngala uwodwa ngala ibalele la lomsiki sebusika. Kwayibamba kumbe khuluma ngoNkulunkulu kwayibamba. Ayizama zonke. Wathi uShandu umavemani wathi gijima wathi uShandu ubethanda ukuyishaya agoqa umNazaretha awubophe la noma ngehleli wathi abefundisi yababiza inkosi wathola umuntu waphuma efundo waqonda kubaba Jeff wethu baba uThixo waphuthuma lapha la ayikuningi ufuna ukuvela kanti ngifuna ukwanda kakhulu namhlanje wasethi phuthuma lapha kunomuntu okhala la ongamele kahle bagijima futhi ngquzu bashona khona bakundunakazi kumpanza umthethwa bashona lapha balapha befundisi habe lapha amen bathe befika lapha baqala befundisi bangabona umuntu babuyela kubaba sasikuya khona baba akekho lapha wathi babefundisi baba amanye ubheka kahle baphinde okwesibili ababoni umuntu olelekayo babuyela baba akekho umuntu lapha wathi befundisi baba phindani khona baphinde babuya baba akekho umuntu esimfika wathi ukhona wathi baba akekho umuntu lapha wathi umuntu lapha into lapha imbongolo ibhathi babodakeni kodwa ndine nifuna mina ngithumele ngathi mina wetha phansi wayaluza wetha phansi ekhipha amajazi esonto aphuma ahlala phansi ngikhuluma ngoNkulunkulu bafuna angikhuluma ngomprofeti amajazi esonto ahlala phansi akubekwa phezu kwamatshe kunamatshe la abekwa phezu kwamatshe kwafika lapho kwazajalaza yabantu ngizolanga amadlebe yaqula imbongolo bayifaka isigodo angase base besithathephi babona masuthi uNkulunkulu icebo liyazakha bayifaka isigodo ngaphansi bayiqula bayibeka endaweni eyomile babuye la ibaba sesikhipha lodaya ngiqedile loya muntu uthi nimbekela ngishiswa ilanga ukhuluma ubhekele imbongolo ingala bahamba bafuna umthunzi bayithatha imbongolo baba sesibekile wathi hayi uthi womela amanzi into edala bhathi womela amanzi mphuziseni amanzi umfundisi uNdunakazi wakhipha indishi yakhe yokuhlambela wakhipha amanzi welinda amanzi asadla amanzi anosawudo hayi esedliwa la mnandi mina wathatha isigubhu sonke wasiqulela kula manzi kule ndishi wasibambisana nabefundisi abanye basibeka lapha indishi wasibeka lapha yaphenduka imbongolo yaphuza athe wafa amanzi yasiphumula yasiphaqa yaphinde kona yaphuza yawashava yasiphaqa wasegitheleleni isake waphuza akhona sele baba khona odotheleleni isiyajabula yabonga athelelwa esalindisha umfundisi lapho wahanjwa wayoyilinda alibonga igama lenkosi wena usuku uNazaretha uNkulunkulu wabiza eThekwini enze liba mntambo ingalo inguwa la wabiza eThekwini lapho eCity Hall wafika eThekwini wathi akuye abefundisi kanti uthumike wena ubaba seseGoli kanti uthumike mubi umgcotshwa oyisigebengu othunywa uShembe into afike enze into ngegama kaShembe kulo ndawo akulungile bahamba balanda bamlanda lapho wofika uguqe lena leso thombe saqeka bese ubeka isandla sakho izandla zakho zombili la bese uskenwa ama fingerprint akho
walanda lo wathengela ijazi engenalo elimhlophe, wathengela waqoka, wathengela ibuka ama-ribbon. Lezi zinhle ey'durayo. Phela khuluma kanti ngomuntu engambona. Ezodla amandla othini. Lwama Ismayile njengelanga wamaqhwi. Angeke umthinte ivele ezulwini. Wathi uzwakala nje ukuthi babegoleni asambeni. Wabe kathode ushuma ngafake asambeni. Sathi sesifaka asambeni. Khulu wathi asambeni. Usibeka sonke asambeni. Isonto liyahamba. Akuba kuthi nadunyiswa imoto sangenela ngo-8 ebusuku salala. Akekho owaziyo. Amanga ekhona kodwa anyananganaba khona. Wathi kusekuseni uJabu waseThekwini. Laba bazi ukuthi ibona bakhona. WaseThekwini bamhlelehlelela wangena phezulu kulezi ndawo eCity Hall phezulu. Wathi cha phezulu. Ehla eseya lapha lesezobizwa khona eCity Hall. Akhona ubhote phambi kweCity Hall namandla alikho. Kodwa ngalelo langa laba khona kwavele kwamingqamo ngezamasha. Awuthuka kwangiyasho evele lime liblock hafo yomgwaqo kumelinye ngale ovula block kumgwaqo wawela umthathu wendaba. Wasuka umongameli wathi amlandela wathola akagijima uthi nje hayi ngemuva hayi. Wathi ubaba wakhetha kwemgayiwe egebengini baphela ngoba ethi usihlelapha isinciphile singane. Akhumbuli inkomo laseqhiza lapha zithi umondla kakhulu phala usomumele ethino njengento yancipha yodwa yahlala ey'ntandane. Lo shedapho kakhi obekele nje itafula namanzi oyi-VIP ophela uwinathing alibonga igama lenkosi. Wasayisaqomisa ubaba wayofaka ama-fingerprint lapha esitoli ngafike ukube yabona bemafike ubaba wayiguqela alibonga uyazi. Ubaba uThimo ngomhla ka-17 2004 kulapho 17 kwakuyisabatha wancenga umvangeli umtshana waseHomisi ukuthi akamfundele umthandazo ofunda abantu bamtshana bamanga ofunda wehla nawe eza nawe. Uthe phakathi ndawo verse 21 silindela ukuthi afunde ibhaliwe i-original elo ndaba ithi ningabi njengobaba bethu odingane nosenza ngakhona. Obaba bethu abazenza lukhuni izinhliziyo zabo uJehova wazobajeza kanje namhla sesithola izono zabo. Wavela umuntu abafundisa amathela wathi ehlala phansi kodwa mpangeni ushintshiso kulenzela. Wavela umntana ngabe njengokhokho bethu. Okhokho bethu abazenza lukhuni izinhliziyo zabo. Mase sukuma ubaba uthi ngiyanizwa niyavungana. Ngisola umvangeli mina ngitakafunde kanje. Wanya isizathu sokuthi ngabuka ukuthi silo abafuna ukukhohlwa izinto ezibalulekile. Kwingozi ukukhohlwa. Ngole ndawo kaThixo anisana umlando wayo. Ukuthi ushenga usebenzile ngoba la nginesilo ngabona kufundwa uverse 21 ngasibona sinubala. Akulula sibuye sinesontweni kufike kukhulunywa kanje. Kodwa manje funda kanje siyofika esontweni sobe iNazareth bakusho ukuthi hayi. Hey bafowethu. Wabulala kodwa ubhakadisa njene. Ewazini. Baba uvala amakhabethi ngeke. Ngizokudala isole bakunebhodi elimphambi kwami ithi ayithulule nje. Wafika wasivini wavala umlungise inkoda sibongo sakho uTumisi bani. Wanqaba. Wasekhonza ubaba ukuthi akhuphe ingosho yakhe nalezi izipho izizopha ubaba. Elaba phezulu esiteji.
zayithinta imamba. Umlungu wayithinta imamba. Umlungu walala edle adlamvana wavuka ngakusasa engasakwazi ukwenza lutho. Seshawa istroke. Uthi ke bani? Uthi ubabumela wathi lento ungawayithinta. Mawuthinta le isiqu salento uma ngekhani ngiyabheke phezulu. Bekusho uThixo la izolo bafowethu. Wathi akhahlela, zafiki bo. Laba phezulu. Useyisikasa ngasabonakali. Zafika. Zandlala zenza into. Bengayibona lo video nje, kulezi zinto eziphathwayo. Angiyazi intambo yafika kanjani isitezi lababa la ngaphezulu. Yadlala le nto equla yathi namhlanje ngitelile ngishizwe la ngithi ngeze nakwele emuva sekuseduze ephakameni. Noma Nazareth. Wayethusha ubaba phezulu. Washada umdanso okwakuyishile kodwa ithathanze. Yini? Ukhona umtshado wayishaya ngasukuma umtshado bheka phezulu. Akekho ozangakhali phezulu kaNazareth. Sikhumbule lezo ndaba zoThixo bafowethu. Uthi uThixo lo uNkulunkulu umhlaba wavuma, laphana uNkulunkulu, la uNkulunkulu enkani angibeke ukugcina nje ngihlale phansi. Ziningi kodwa ngiyivala. Ngelinye ilanga ngikhonzele lo-service ikhulu. Kanti ufuna ungenza ikhompyutha. Yini okushuthwayo. USB noma kube imfihlo yakho. Fika kuqe. Sakuqile wakhanga ukunyaza. Masifika unyazi. Uthando dala. Uthi ke ubaba unyazi eyobhudi baba. Usondela la mfowethu. Sondela la. Uqalaza iceleni baba khuluma nawe. Ikhanda lengothinta kahle ulungise kahle ingane. Amalaza akamfuni into enengcele zamadodlo. Sondela ugoqe nebhlue baba phansi enyaweni. Uthambelesha nje. Osondela la, osondela. Kaya sumoma ngwana shosi wakhuluma nabo la phamomnyango wangena baba. Bakhuluma baqeda kuba bevele ngenyawo emnyango kuba besendlini bakhuluma baqeda bankosi sheshuwele la kuthuma khona angimfundi wami ngithola ilanga la kusuka unyaka laphuma la lutheli esangweni washoza ngathi baba wathi ngibe nomfundisi ngathi baba wathi ngibona lo umthumayo ngathi baba wathela umholo wenu wakusasa lo engithanda ushoza abantu abamnakile bathi umkwembuzi. Ngeke bakwazi ukumthinta ngekaphuta abantu shoza banesayensi eningi. Ngeke bamthinta bamazi ukuthi umuntu angafundile noma ufundile shoza wena mholo lela bhlungu loqaqa kusasa ahambe ngekathulo la egcekeni nami nangokusigqoko ngenkani egcekeni alobunyazi. Inkantolo yakho ithini ekuthini? uNkulunkulu wangenoma la epulpini wahlabelela wathapha izazi ngihlale zegaba zakuzana zaegqoka imjivo empini ngalelo langa ababekhona uzokhumbula uba bemla ephethe inkonzo ebuye gospel egqoka imjivo empini babe usibuzo sokutotela ngeke sikushumayeze wangena wayefaka iy'ngubo ezazingeframe emnyama ezaziyisi-through zokufunda wavuma ingoma like wena uvuleka imkantsha kuwe yaqaqeka ungaphila babuzana ababenza kanti akwazi ukuhlabelela ibuzo indona ethi wadizani bayirola-ke yena wadizanile zizwe nonke siye epameni
Manazaretha angiyeke lento kodwa kufanele ukwazi u-21 emthandazweni wesabatha ushintshe ngomhla ka-17 kuJanuwari phezu kwentaba omhlangano 2004 andibonge igama lenkosi. Baba siyelelu mama Nkosi ngiyabingelela ezulwini bingelele ihambente yonke ingcwele yonyazi lwesulu amen. Bantwana benkosi khulunywa ngendaba enkulu lapha edokodweni lami ukwathinta umfundisi uNgidi msukwane kunyuka icawu zibuyela phezulu ngangidayisa lapha edokodweni lami ngangiphakathi edokodweni wangakhonga umgwaqo imoto engakwazi ukukhuphuka idokodo lwami leliya wangelokugcina ungekho madokodo asenhlawani ngangidayisana ngathi ngiyibona kanti kuyokanye icawu lezakhuluma ngazo umfundisi ngayibona isilapha eminyaka evulandi la ngidayisela khona isikhona sithi hawu nalapha sekuyadayiswa la wayesengibusisa uNkulunkulu basebema babehamba naye ubaba ngemva kwakhe ngase ngicabanga ukuthi la yangakhona ubaba kungcolile abantu bathoilet sinoma kanjani nje kuyali phezulu ngase ngikhipha ifosholo lapha endlini mina ngangigijima phambili ngaze ngawufika la kugcina khona icawu ngibisa isandla ngenze nje bese ngigqiba konke ukungcola ngiyele ngafika phezulu ujijuke ngimanzi imoto engakwazi ukukhuphuka yayifikisa lapha ngasedokodweni lami bese khushwa ngenyama wathi mayisebuya ngapha phezulu wafika wamafika edokodweni lami wangibusisa ayibonge Nkosi yaManazareth ngoba wabona umsebenzi engawenza ngigqiba konke ukungcola ngiyephezulu bese ngikhomba ukuthi angayile akabaphume bethi wakhomba mina beyokhonja icawu phezulu le dokodo nje mangibeke nomuswidi kulo uthemba kuphela bayazi enhlala noma ngabeka noma yini lapha eminyango ngifike kuthenga kuphela ngoba kuwe uNkulunkulu ayibonge Nkosi seke bathi uzama ukudiliza nje bathe kwakhiwa indlu yesonto angazi kwenzekani ngabona lapho eqedule ngabona ukuthi aliyekwe angazi ngoba labantu noNkulunkulu esiphambi kwakhe waye akabonanga le yabhaskopo ngibusiswa uthi kodwa nenkosi ephambi kwami sifika libusisa le dokodo ayibonge Nkosi yaManazareth uyathenga impela nje kungoba uyathenga ngombekela noma ngabe into engangesana ngoba kuwe uNkulunkulu Manazareth ingcwele kwakula esontweni khona la uthi ngolwalufakela ingubo emnyama nesigqoko esimnyama ekhanda nembatha lengwe lalimwela isifo kanti uDlamini ungumshumayeli nangu mawulapha esihluwe ebamba nani tempele ungumshumayeli uthathe impesheni lakwalo kanti uxabene nalo emsebenzini lakwaloliwa basebemhambela labantu sebeyalekwa mhlawumbe yalingana la kudayiswa khona abantu bafika uDlamini bamdayisa le uyazi ke la kudayiswa khona abantu ukuthi kuyindawo enjani kodwa kuthi umuntu ufika afake esibukweni njengoba isibukelo seyibuka ngasendlini bese bemthwebula umuntu ela lo muntu othwebula abantu akuthathula lapha kuyise khona le uthi uDlamini bamthathe lapha
kanti ngoNkulunkulu ubozenza izifungo kaShembe. Uma uShembe eqhamuke emgidini bokuya ngoba ulazila ngalentethelo lelanga uzosinda ngalo. uDlamini wasindiswa into yinye wathi mayithe ethwetshula lapha kanti kusebusuku uthi ngolumkhona lapha ethempelini lumukela isidlo. Wathi uDlamini inkosi mayiphambi kwakhe umukela isidlo kanti athwetshula lesedayisiwe lakwaloliwa. Kuthi inyanga yabiza laba babefikile yabakhombisa esibukweni yathi ubani lo. Bathi laba uye lo. Bathi ugqoke kanjani mayigqoka nje. Bona uDlamini ufaka amadlokolo ekhanda uyinulu uyemukela kuNkulunkulu phambi kwakhe umukela isidlo. Kathi inyanga mkhiphela yini ngaphinde umbuyise umuntu ofana nalona. Inyanga enkulu ngaphezulu kwami la ibonke Nkosi yamanani. Wasinda kanjalo uDlamini. Esedayisiwe umshumayeli namthephuma impesheni le ndaba ungayizwa ngaye lapha eBamsanani uPhetho umfundisi uNtombe. Nikhona amaNazaretha. Sikhuluma into eziphatheka kahle ngoNkulunkulu hawo beke eqhamuke lapha bese ngathi igqoko usuzowe ekhanda. Ubevela sineke lapha isithulo sithi du. AmaNazaretha. Inkulu indaba siyibonile emhlabeni. Kodwa ngithe mangithandaza ngena laphana ngize ethempelini manje nje umoya wami wathinteka. Wathinteka umoya wami bantwana beNkosi. Ngeke ngiyibuka lapha ethempelini laSuthe. Uyabona ukuhlala phambili sekuyasijabhisa. Masingeza ukuba namehlo okubuka ngoba ibandla kaNkulunkulu sesilonile. Uma ungena kaSuthe lokalihlezi lapho ubuka ngapha amehlweni ethu uyabona inhloko namhle ibovu ezashiwo uNkulunkulu zigcina lapha emva kwakho umhlobo amaduku lokithempela. Lento sase ukuzwa kithi akusuba mnandi ukugijima sizohlala phambili nje sizobanga indawo umsebenzi kaNkulunkulu ubonakala. Akuzukusiza ngalutho. Ukugcotshwa kwethu lokube uphenduke ngalekwana ngolusuku. Njengoba uNkulunkulu ethule lapha nje ukuba umsebenzi sesubulele thina umsebenzi. Kuleli bantu bengasuka umuntu aguqe enengane ekhaya ikhulisile. Nathi sathi ingane seyiduda lezingane sithi inthethelelo zinemali eningi sesona umsebenzi kaNkulunkulu. Niyabona ithempeli namhlanje gcwele amaduku amhlophe. Lento noyithina kaSuthe. Lo msebenzi kaNkulunkulu ususaphi niyabona inhloko igcina emva kwakhokheli. Bakhokheli misana ubongo othulitha beniphiwa bona ko14 sebenza umsebenzi kaShembe. Ingane lesazini ukuthi zimi kanjani ingane asizingane kuhlala ethempelini ungayazi nawe umshumayeli ngaba nathi besingabashumayeli so. Besubheka lo msebenzi namhlanje ngaqala ithempeli bantwana beNkosi wenze njani bantwana. Zakhiwa ngoba lezi ngane ukuba kule nje bese kusithi inthethelelo inemali eningi. Ukhona abanye labalethempeli baphekelwa yizo lezi ngane. Izingane siyonakele ehlathini. uNkulunkulu wayithanda wazoyihlambulula. Iphinde ihlale wena futhi uyinazathi akhona la esontweni. Uphinde futhi makubeka umbhoko lapha kusukuma wena kuqala. Lento into ingenzeki kithi senivuma kanjani? Iqhamuka kanjani lento? Ubani kanti ozokhuluma lento? Ngubani ozolungisa lento? Kufanele kuyewe nje kubengena kubheke phambili ugcine sekuthiwe ngesikhathi sethu. Bakhokheli asisubonga ukuthulisa lapha esithona ko14 la kulezinye. Sumani ulungisa umsebenzi kaShembe nani bashumayeli. Niyabona ithempeli ligcwele phezulu siboshwa thina ngalento la ethempelini. Akusiboshwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kade wakhuluma athi ibizo kasehle. Nani nina ingane sithanda kabi. Musuvuma ukuthi udlala umfana lapho usuka khona. Uphinde uzodlala umfana la esontweni athi fihlani yenzani nifihle. Musuvuma lapho esontweni lokho manje walinde engasile esontweni. uNkulunkulu umthethelele la ingane bezingangeni ingane lapho esontweni. uNkulunkulu anithethele wathi ingane kaziqoqwe zize esontweni. Seniqoqiwe manje lapha senento enifihlakho. Isekhona esontweni. Hayi uphuma ngabo ngeteleni angiqondile ubambe isikhumbuzo ukuthi umoya omhlungu ngoba ngithe mangithanda ngicela ukungena amehla amasuka abuka ngapha. Ngase ngiyibona necala ukugijima kusohlala phambili engathi sizoboshwe ukuhlala phambili. Ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ushiya unjani emuva. Khona abashumayeli ngisashumayela kodwa ko23 nasemasabathweni. Lo lento yonakala kanjani police nje. Siyothini mswala lento ibona uNkulunkulu bese kangena ethempelini yini lesethempelini. Ukugcotshwa kwethu kuphendwa kube yini? Uhlala kanjani umfana ethempelini lakho umshumayeli umazi ukuthi thina besingasukume ethempelini besingafundiswa umthandazo emathempelini.
Ngoba seka nje ukuthi unechashazo lethi umshumayela phansi uyazazi. Namuntu umuntu uyagida. Udlisithi umuntu angene phakathi esivela zomuntu esimalo. Ashayele indweba simlandela ngemuva sisinise yini le? Lo msebenzi ongakonakalapi. Hayi, inkonzo ayiphiwe mina kodwa asibobheka bafowethu. Asibobheka into ekudlala kuleli bandla nakulesikhathi ayikho into ekudlala siloboshwa. Siboshwe simathe siswenkile sinje. Ngiyabonga inkosi kusizwe kwabethweni. Ezulwini lakho Baba Nkosi siyabonga Baba isabelo sakho sasezulwini umfundisi uMadondo lo Baba le ezweni lakaSayimane eHlomane lapha kade ekhona uNkulunkulu izolo ibonga Nkosi Batwana benkosi ngibonga Nkosi yamakhosi ukuthi ngibe nenhlanhla yokubona inkosi enkulu uthi ngone nkosazana ngayibonise ubhuti Ngiyakhumbula nesethembiso inkosi inyanga yezulu yakhuluma lapha abantu benkosi ayigqoka ngithi umjivo obomvu ithi angazi manazathi kwenzakala kanjani mhla khamba umfowethu kaka khona usinde bandleni ithi ngiyamthembisa manje mhla khamba mina ngiyothi ngihamba ngibe ngihlala esihlalweni ayibonkosi sasikhona abantu benkosi kusukuma uganda kanze wena sitende ngumfoka ngizobona mophe ngasemjebheni waseyivula incwadi manazathi ayifaka envelope epink wathi mayiqeda ukukhuluma kwasukuma inkosi akabiyela ngangikhona manazaretha sakhona ngiyinkosi yomusa uthi ngone nkosazana ayibonge Nkosi khuluma ngenkosi yomusa le nkosi ithe ihlala esihlalweni kwase kuthi kulemela imoto yayiventure labathengwa ikhumbe bomvu eyisikwele yathengwa le moto yabekwa lathi ihlezi lapha phuma ubaba inkosi yabiza befundisi bahamba njalo baba wenesitolo lapha enzasedayisa noma macele ethi inkosi uthi ngoma yayinesitolo la mayothenga i-order ngemoto baba wenengqoshi sokuphakamela hambe kuyothenga afika ahlalela lo muntu wasezulwini umuzwe le ekhuluma maye biza ethi hey Macelemba uma wemadoda omqambe igama athi Macelemba inkosi yokuthula abantu benkosi wangeke uzuzubona nokuthi umuntu oyenokuthula ngohloko lesimanga usethi-ke Madoda njengoba ngubizile nje wena ngathi uhamba ngey'ngqosho ephakameni ufuna uthathe ney'moto yami uyishaye ubaba sasizwana kakhulu-ke naye wesethi mfana ngangimlandela ngemuva umuntu obuya bemjahele ematekisini wesethi mfana khomala ngakhipha u-20 rand kuseko-20 rand omkhulu awuney'ndlovu ngamnika usethena baba Nkosi yamakhosi ngicela intethelela ubaba wami ongizalayo wathi mina ngumuntu oneconsi
futhi ngiyashesha ukucasuka manje baba ngeke ngilunge baba njengomuntu wasemhlabeni ngisebenze enkulunkulu ngoba ngiyobakhipha bonke abantu bakithi ezulwini. Bathi abefundisa ngifana amadondo uyadelela uphilisa ushembe. Wanqaba ngempela baba wathatha isicala la kwathiwa akhipha inkomo nembuzi ezohlawula. Lathi inkosi hayi mnikeni madondo nenhlanhla hambe uyoqhubeka namabhizinisi akho madondo. Ayibonge inkosi. Kwathi lesikhashana loyo khumbuleyo qoqa abafundisi abagcwalisa la kusanda khamba umkhulu. Inkosi yayisenzisa iphe sihlatha nganyopha umngani wami lesisipho. Abefundisi ke basihamba la kanti inkosi bahlebelile. Makuyofika le ekhaya ngithebongana. Ayingena inkonzo usomshumayela nkuzimala wakithi siyezwana nje naye. Makufika la sebeqaqete enkulu yayiboshiwe. Ngendibanga emhlophe mayivulwa le nto. Kuthi ubaba usithumile namhlanje wena awusele umshumayisa ngoba sekuphuma ijazi ekuthekwe inkosi uthi ngikwanto ukuvangela ngathi ubaba ongisalayo. Likhona eManazaretha. Kodwa ngikondile ukukhuluma lokho ngikhuluma ngothando sinibona izolo eManazaretha. Kanti ubaba lapha kwathi ma ingqosha zakhe iphela wasekhipha ukhelane wengqosho esewubeka lapha egcileni ekhaya. Kanti uzosuka umfana nje omncane ongilamayo wagijima ke bajahana yasungana yagijima ukhelane ubheke phezulu nezinsimbi ezayigcijile. Eshaya ngane idabula isuka shinqa yanqamuka imbamba la ngaphambili. Uzayithini lento ngosemakhosi. Agijima ngamthatha lo mntwana ngafuna imoto ngavimba itekisi eyihamba emgaqweni ngamlayisha lo mntwana sibomvu itekisi omdigazi ngathatha ingubo yokulala ngimsoke ngayo. Kanti usesibhedlela lapha eLekhuzeni. Esibhedlela esayithiwe ngasePoint. Yini? Edinti. Ngafike ngamfaka khona. Kwathi ntambama nje lethi kuyoshawa 7 ngifonele usister. Athi usister Madonna ngazi ukuthi kuzokwenza lo muntu akasekho esimene esihle. Ma ukhona ngasekwenze kwenzeni kodwa usheshe ufike kusasa lawe. Manazaretha ngathi ngiyabika ekhaya. Kwayisibilo sodwa kukhuluma lenkosi wasekuseni ngadabula abantu abenkosi ngathatha imoto zika4 ezaphuma zangishiya kaseni nganqamuka ngena ngenyawo la. Ngafika ekuseni labantu angene ekuseni labantu abenkosi inkosi zomthanda zingakaphumi. Kodwa ngaba nenhlanhla ngathi mangifika ngemesangana ngazi kwenzakala kanti ngabona kuvulekisa uma ngithi nathi inkosi ngiyibona igqoka amasandela. Amasend phansi ifake ishetha ifake ebhanji. Esithi bizani lo mfana uzoqhamba lapha namnyama. Ngiyeza Manazaretha ngathi mangifika ngiyakhala. Ithi inkosi kwenze njani ngifike inyembezi ngiyakhala. Ngithi baba umntwana wasekhaya ulinyazwe ukhelane wemoto manje uyafa lapha bamfaka ICU. Athi inkosi hayi linda ungahambe namhlanje ngambuleni kodwa uhambe ekhaya. Yabona ushembe abantu abenkosi afana ezinye izinto. Bathi mina bayangizwa ngithini ngaza ncingo omnye umfundisi la sekwashibo. Bathi umfundisi ngimchazele baba lo muntu uthi wathi hey baba uthi hambe ekhaya. Ngahamba ngawuhlala wasela kaMashi inhliziyo yami Kwathi maqhubeka insuku lo muntu uhlezi lapha akaphefumula aphinda phone usisi athi hey wozocisha imishini lo muntu akasekho emhlabeni. Ngabuya eManazaretha ngeze ngathi ngifika la ngicathi wasanda kuphuma umthandazo. Ngangena ngathi mangiqhamuka ngithi angazi inkosi yangibona kanjalo yini lathi awufana amadondo sofika inkosi emakhosi semfikile. Sithi hambe uyofuna Vaseline. Sithi vuzadla ubamba sithi lalela ke yabo njengoba ngizothatha le Vaseline uthatha ubeka la esubeni kuye. Yathi ngifaka umphefumulo womfana uzobuya naye. Manazaretha ngihamba ngisangena ingqondo yami isangene. Ngathi mangifika lapha yana banikeza incwadi ngasayinisa kwathi hamba osayina ucisha umshini umfowenu athatha afake emakhazini. Bathi mina nginikeze ndithuka ngoba nginikeze ushembe nali uVaseline ngofa ngigcoka ngiphethe umphefumulo womfowethu. Ngahamba eManazaretha ngathi mangifika ngiyafika insizakalabi simhlophe phaphathekile yabo lo muntu akasekho qhunya amapayipi nje la. Kuthuli ke lapha imishini ithelethi lapha into obona ukuthi ayikho into ephakamayo. Kodwa abantu abenkosi ngathi mangifika ngasengaguqa ngamadolo ngathi inkosi yamakhosi ngithunywe inkosi ngomoya. Ngicela inkosi ubhale incwadi ezofunda umhlaba wonke la ezweni. Base nguvula uVaseline ngathi mangubhekisa emakhaleni kuye eManazaretha. Yathimula insizwa kababa. Likhona eManazaretha. Ngenkosi uthi ngolenkosazana. Lo nsizwa ngahlala bazi washaya u7 ebusuku ngabuya nayo. Namhlanje izeni ingane ezu9 ziyaphila ehamba ngenyawo. Lo mfana usodumula ababambiza ngochaza legcekene ibonge inkosi. Ngase ngithi sofuna sibuke bamazi abanye bakithi. Ngase kusana le nkosini.
ngathi mase ngihamba nabantu baba ngiyasaba ngangena namthe ngifika ngathi baba nami lo mfana omvusile baba ngovase ngathi baba ubani igama la mfana ngathi baba wathi uSomiso ngathi awu baba waqanjwa ngabi yalishintsha igama lakho khipha 200 mfana akhipha 200 ngamnikeza inkosi yamakhosi yakuthatha ufaka kanti namhlanje igama lakho usungumvumeleli ikhona mina sathi sengihlala phansi bantu benkosi inkosi yaka ngisule inyembezi ngeke ukholwe la ekhaya mangabe uyivaka amaNazaretha niyenza abantu benkosi futhi ushemba ngasiphi isibindi manazi niyabona uma ubona ngathi uzikhulu ushemba ufuna ukukutraina kubona ukuthi uzolimela ningoma usengabi ngamavaka amaNazaretha futhi ekani hamba ngixekana emhlabeni manje uyabona ushemba uyahlonisha umhlaba wonke kodwa niyagxekana wonke umhlaba nehlisa isithunzi saloko kukhona maNazaretha ngisuka la ngifika insizwa la 1200 insizwa ngisuka namaNazaretha sayidona itempele la sibizwe inkampani yathini basisebenza lapha siyitofo ka Transnet sinikeza 7 days umsebenzi phelile wasu umfundisi uDladla usindisiwe laba bobona again laba bathi fire bathi niyabona kusekho into esingayenza into ezisiza ushende kuphela sambe sakushenda safika namaNazaretha sahlabelela ingoma sithi lize inkosi elifile phezulu safika ngafike ngakhala ngathi Nkosi yamakhosi siphilise izingane zethu nabantwana bethu Nkosi umsebenzi uyaphela kuthiwe baba umsebenzi uphelile wasibuka uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uhlabelela mvangeni ngizohlabela ngithini ngoba bonke labantu engihamba nabo bawe namaNazaretha ngahlabele ngathi yilizwi lenkosi selifile happy Nazaretha angikhondo kuhlabelela ngihlabelela ngedwa ngiyayivumela kuvuma umuntu khona abasindiswa yiyona wonke inhlobo la nalabo abagxumayo abantu laba abafaka ipatengu lezinkanyezi la kodwa bonke ngalona ngabasebela beguqile ngoba ithemba linasekho amaNazaretha wethu baba cha ngizokhuluma nobaba ngeke uzuphele umsebenzi nizoqasha ngamahafu nje niphelele lonke nibe permanent usethu baba kimi kodwa wena mvangeli ngifuna ukubhala incwadi ngawe ekade ushembe ongidayisa emhlabeni maNazaretha sasuka lana bonke abantu benethemba ukuthi uzokwenza kanjani sathi sifike ekuseni ngomsombuluko emsebenzini mase kufanele kuphuma amaloli kwafika umphathi omkhulu uFandelvat kwathiwa bonke abasebenza ababuye bezela sabizwa sathi uFandelvat nayi incwadi ebibhale ukuthi termination of contract yenonke ithi kodwa manje njengoba ngiyila e-office sekufika umphathi omkhulu ofuna uqhamuka le eGoli uzosho ukuthi manje sekuphumile i-contract ethiwa ngabe sadilizwa abasebenzi ayibonge inkosi ithe inkosi uthi ngizoqasha ngamahafu uhafu oqala 650 waqasha wa-permanent ka-Transnet ulapha ekhaya ibonge inkosi kwathi kuphela unyanga yesithathu futhi waphinde waqasha 650 wa-permanent ayibonge inkosi kwathi kuphela unyanga yesithathu waphinde wathatha 650 futhi wa-permanent manazi ngothi ngule nkosi azana manje kwazi okwenzeka inhlakelele inkosi yamakhosi baqasha bonke labantu ngasala ngangaqasha awuzathi zithi insizwa zengikholadela hawu madondo ngasithatha umkhulu kangaka kaShembe uShembe abukise ngawo ngaqasha kuba siphemani bazathi sithenge imoto insizwa ngaqala mina ngeke ngishaya isitimela ngibengena ngawaphotsho lapha ngene esitimeleni ngeke manje ithi incane phela imali oyitho lavela uthi ngelashintsha ibhaji maNazaretha maNazaretha kukhona ivesi elikhulu angikondile ukubambezela kodwa leli vesi huwethema uSmagade zaseyibize umhlangano insizwa lezi engakholiwe zathi zona kuthaba futhi ngeke siphumule ngoba siyasiqasha ngoShembe kodwa umuntu wesikhola manje akaqasha uyidorho
Ezahlangana insizwa zahlanganisa imbuzi nesikapho neflekana nemali ngathi ayila ko750 rand. Sama lapha. Izathi lezi insizwa namhlanje siyomhlola lo Shembe ohlezi ukuthi uShembe wangempela yini. Hey Nazareth uShembe isimanga. Sangena abantu abenkosi sangena uNkulunkulu omhlunyazi wezulu emshaqeke umuntu wasezulwini awusithande inkosi emakhosi. Wazi kula ngami lo Shembe kodwa sathi masifika ngikhuluma lapha baba hawu usana wena mvangela uqashwa baba ngiqashiwe. Awuqashiwe baba ngiqashiwe. Baba kuzoqasha inkosi ibusise. Hey Nazaretha wavela kwasampula mina sengiqashwa ngangena nezinsizwa uNkulunkulu wesebhansela kwami saqashwa saba u700 uTransnet wonke. Ayibonge inkosi. Wese ngijombisa uShembe mina ngathola isikhundla esikhulu ngaphezulu kwale magrade kade bekathola inkosi uMsebenzile amen. Siyabonga ukufakaza okuhle sikuphiwa befundisi lenkosi inkosi izobabusisa.